Hai menazi ting choma I zaiklum yawang ramna namai ndikeu zikreuzi kya ting komchana jang kaje sruk kamai ting chwa kidai rinsa paulia gara dali Tati beka pekeu zikreuzi kachumai Manipur Kangpokpi district Leilon Vaipe Kuki me klogane kong sakul klome naga liangmai me minahang suruk meze kukim go nam kyaspai mene nim teluze de chandi bigya kakzau me minahang naze Manipur Police NIA zai CRPF spy mene rolu zenznai rima ge Leilon Vaipe kuki me kloge operation to begine nimdele ze Manipur Police ne sali zai chige rolu ze Leilon Vaipe kuki me kloge operation to be ting chosun tewle ze kachudele operation to begin nimdime minahang nazi ze minahang ketji pradip Leilon Vaipe klomele ze achu zai panau ayingbi padu Leilon Vaipe klomele ze kachudele Zana Manipur ge naga liangmai me minahang surung meze kuki mene de chan di beze keuting keuna changji gudule kagane na karya changbe minahang suruk naga liangmai meze de chat bige kagazau mramze nim kamlu de mei zai naga liangmai me minahang suruk kuki mene de chan di me perege justice ngolu de mei na karya changbe ma du tate wong bangare lei Spozigene Naga Student Federation NSF ne Indiramgo President Draupadi Murmu ne aipo te deuge pieza ningting geuze justice ngoro hangge kazau gaira zai Manipur ge ka khlebe pet bigene anui naga me lungka harebe te deugu pieza ningting geuze rehei kagara hangge rangai dele zaka chudle zai Naga Student Federation NSF ne demand tebze memorandum samrojun lo beze Indiramgo President Pui Draupadi Murmu dage pechanga hang Nagaland Governor Nan Kishore Yadav daga pe changai dele zakachudle Zainaga liangmai me minahang sruk me kuki mena de chandi me bogu kachai pomje na karya changja Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Imphal reheki kachai pom khaiba bamge larai le zakachudle puniki bo mena kachai pomje lumak dele Nalang ba kunui kap gai beta te rahangge ze daite be begena lo design na ai naga liangmai me minahang sruk punui nam ram zai punui na pem ram ze de chat bege ka gazom ram ze nim kam lo ze ga sabe pe makta na chi zen IMS reheki ge bamba naga liangmai me minahang srum gu ko chai pumze lumakule ze ka chudle ze sali puniki bom ram ne za naga liangmai me minahang srum ze de chen ni bezai investigation lo beze ke naria gom changdle ka gane railang betu ze na mai lutgena chige ka gzom ze nimrei dele zain zanai Leilon Vaipe kuki me kloge joint operation to begin chi liangmai me minahang srung meze de chat bige ka gzom ze nimbeze du Manipur Police mena panuizia rang ka gada panugu ndai Chaukibo me ka chube surname ze rang maglai expose gena daite be bizigena kangkimrei lawze du kan neudlei the Manipur Police ne rangze chief nuine nime minahang nazi ze Pradip son of Tomba za Ayingbi wife of Pradip achrogai ta leika gena pnui Chaukibo me ka chube surname ze rang malai Zane Nagaland Mon district ya passengers meze pungba NST bus gari kaume suka ze accident bigene minahang ka chaidi zai passengers me mihang sama ka zamdele ze ka chudule spawning ge bamel local banai emergency responders mena carrying out rescue operations tewdele ze ka chuli Zan Assam di Mahaso district Haflong ge bamle ne chirahangya za auto rickshaw ka kraime za pampom le ne chirahangya Haflong municipal board ne rangza auto rickshaw pampom banai drivers me za verification to kam rahangya nangule izega chodule Haflong municipal board ne rangza auto rickshaw pampom za drivers me Haflong ninge pakan rim le na Panigu Council Electoral Roll Permanent Residence Certificate PRC zai Voter ID EPIC za verification hangya zikremyon lungya pewang kamra hangya nangule zika chudule order pepakani bechang zikremyon lungya pewang malai designa action du lu dodule zika chudule
Zane Manipur None district ga Imphal banai Silchar kaktet ka halakba gari impu ki Hindi National Highway 37 gari impu ki Siakam di bezegena security spy magu gari diba kana zai mro zemana metelung rahangge kanangba phungba truck gari gdiba haichum ragum za Imphal tetba tan do chilak di zan tau di za lali zaga chudale Zane North State Assam ga Dr. Banikanta Kakati Meritorious Award apo scheme kangane lesi name ngol buime mina changkreuze desat mahangya squatters anai kom pegulei zaga chudulei apo changna Assam ga government apo scheme za tengan dudulei zaga chudulei za Asia Finance Minister Zanta Malaba roana tengom changna jang kaises rugnang kaises nago state budget assembly ge present bhi tatiba bama ge rangba gaidulei zaga chudulei za apo scheme tenga nilesdu aisona ibedu pendota zabamguli zaka chudulei zaina ka student assistance program nijut moina banai nijut babus du pakak dai bikeu kapai keu ge te tate chudai gulei za ministers ne ka chudulei za financial assistant puimi le sinam ramza kanga ba ka charang kang jana ka apo scheme kanga na ngota zabamba langming yu za chang hadai jam dai ram hangge ngota za lalei zaka chudulei apo scheme kanga na ka charang kang pepe ton di bizdu krol haichum zerax na jam dai ra pepe changdalei zaka chulei Zane Assam State Budget 2026 Guga Industry Job Infrastructure zane Welfare Aipo Ramige zan kiwnize te tatawin ki rahangya numailei ze duka chulei Zane Assam State Disaster Management Authority SDMA menens nai rimai ge saze nai rimai ne chuze wanglaba hazikna kachum nlongge Assam luge tingze runchi sangze rundo hangdo dulei ze ka chudulei pose gene tingra hangge SDMA mena rang to gaidlei tingru brna magza tinglungze tingchai gulei ze chu zai Guwahati gen kewnize tingrunchi sangze hazikna kachum nlongge hangulei ze ka chudulei pose gene adu into hangze hadui naiza zagari maza tan richilak briadu pedaudu leze do kachu like bam sia bam tingti me bam ramigeza meiza me daudu leze kachu dile Zana Manipur ke indigenous hazard za roak zana suin samza bam hangya za indigenous hazard za ngom chiler hangna kima za nagama hapuima awang segmai kangla tongbi za makan areas ge bamna rolo za bauket not indigenous Women's Organization NIWO pungpat kaidali zaka chudali zan IZP bow organization pungpat hangge kamkyo gai bizahro mera paibi representatives klong kai nkime zai nagame wangro luza meeting te bigina kamkyo gali zaka chudali The 2026 FIFA World Cup go update pe gai dera dale 2026 FIFA World Cup ralang back quarters finals France banai Morocco ka ga junai ting choga kan ta dale za chige France ne 2-0 ga na Morocco je 2-10 di dale za Spain banai Belgium za namai ting cho chat kreuze kana pi hi ge kan ta dale zanan chomai tangmai chat kana pi hi de zana Norway banai England ta go zana Argentina banai Switzerland ka ga du chonai ting chon chat srok pi hi de zana ta dai gudle ralang ba quarter finals ge France ne duindi bchai Swiss France anaka 2026 FIFA World Cup ge semi final gutle zana Spain banai Belgium kan ta ge dui min ralang ba semi final ge France mizan tagule zana chochonen tagumi chim rei dele chulus du semi final tarba mai banai pihis du lega radle ralang ba semi final zan di ke zikrezim nyu sumai ting cho sun chat kreuze kana pihi gan tagule zai pa kana ba semi final za ba mai Ze kreuze srok ndike ting chosun chat kreuze kana pihi ge dagule zai third place hangen tarabza chocho menen tagumi je chimrei dele chelus du ndike ze kreuze skui ntagmai ting chosun chat kana pihi gen tagule za 2026 FIFA World Cup gu chonen tagome je chimadle chelus du final za a ndike hujing kai hamamai ting chosun chat kreuze kana pihi ge ntagule Aigena na mai indikeu zikreju ke ting komcha na jeng kai je srok kap mai ting chua ke dere insa polia bizar loiga radlei pegai zanan kin gai dim le ne je todlei hai mana je klum